Ay, di akong kuha mga katarget. So time check, alauna na. Pasado. Wala pa ko'y paniod to. Good thing is, nagdala ko og kanon. Ako wala sudan. Kanon lang, dayon sibuyas bombay o sili. So target na ko is magkilaw aning imbaw o kuan, talaba. So, tawon na nato. Imbaw. Oop. Oops. Mangaon. Mangaon tayo mga target. Imbaw. Kilaw, kilaw. Yes, Bombay.
og mga katarget.